Ja se zovem Ranko Vukeljić, živim i radim u Novom Sadu. Činim najbolje od sebe što mogu, onako kroz snove da iznesem ono što se može kasnije vidjeti ili rukom čak i dotaknuti, iako nije preporučljivo. Ja se bavim slikarstvom. Moje slikarstvo je vezano na najboljim primjerima onoga što je klasično slikarstvo i ono iz čega se nešto ipak moglo naučiti. Najbolji primjeri 17. i 18. vijeka flamarskog slikarstva na mene su ostavili jak dojam, iz čega sam jednostavno pokušao kao osnovu da tražim ako sam to ja. Ne kažu slučajno ljudi da čovjek i nije čovjek ako zaboravi da je bio dete. U ovom poslu je izuzetno bilo važno da se nikad ne zaboravimo igrati. Tako da predstave koje ja radim prikazuju bukvalno ono što mi svi znamo i svi osjećamo. A najdublje kroz neku bistrinu ili čistinu koja je jedino moguće da se ostvari samo onim sredstvima kada jednostavno odustanemo od svega i ostaje nam samo dječja igra. Ne postoji ni jedan element na mojim slikama koji već nije viđen. Svako od nas zna kako izgleda kamen, travka, vrapčić, list na grani, mala kornjača, oblaci, nebo. Negdje u mojoj svijesti iz djetinjstva neba su bila prelepa i plava, a danas znamo kakva su neba. Tako da više želim da prenesem ono što je naše stvarno postojanje, a mi smo pod ovom nebom stvoreni da živimo u čistoći, da pijemo bistru vodu, da udišemo svež vazduh. Ja samo gledam tu bistrinu da prenesem kao opomenu da ima jedna moguća linija sreće koje smo se možda i mi sami odrekli. Sami smo se sebe odrekli. Možda je najbolji primjer to kada se dođe na moje izložbe i kada se pogleda da svako živ prepozna sebe i sve o jednoj slici zna upravo ono što je on oduvijek smatrao da je njegovo, lično. I sam taj moj potpis na slici kada ja finalno završavam, ljudi prepoznaju tu celu sliku kao da su je sami potpisali. Ne znam, ali ja mislim da čovjek ima samo jedan put, jedan svoj i iskren put. A ako ne ide tim putem, onda ima neke druge puteve. A ti puteva svi smo se redom nagledali u svakodnevnom životu, koji nije ni malo ni bistar i put gdje je iznad njega, iznad nas ne postoji čisto i lijepo plavo nebo. Ima taj neki unutrašnji život koji nas može držati uspravno, da uvijek budemo ljudi i da uvijek gledamo na tu pravu stranu življenja, a ta prava strana je baš onaka kakva je božanska i onaka kakvi smo i mi od Boga stvoreni, znači sa svom lepotom okruženi, a i mi sami svoje duše možemo da isijavamo to isto. Ja večeras vam predstavljam baš to što mi svi umemo i svi znamo, to je ta lepota duše prepoznatljiva isključivo na naš način. Ovo je naš autohton pogled na svijet. Moje slikarstvo se zasniva na toj zaostavštini ili velikom kapitalu koji nosim iz djetinjstva kada smo još uvijek umeli da se igramo i prepoznajemo neke unutrašnje svetove. Ti moji svetovi nekako nisu mi bili mogući ako špaklom nacrtam nebo, jer nebo je bistro, prozračno, ne vidimo se kraja. Tako da nisam bio zadovoljan sa onim što sam mogao u oficijalnom obrazovanju da pokupim i da naučim, nego sam vidio da tu postoje neke tajne. Mogu se vidjeti kod pojedinih velikih majstora svjetskog slikarstva, ali niko ne može da nas nauči tome. Ostalo je jedino da sam krenem da istražujem. Da bi celu priču sklopio onako kako meni negdje u duši odgovara, a to je onako kako ja sve sam vidio od djetinjstva i dan danas sam ga uspio da sačuvam, potrebno je bilo mnogo da naučim da kamen izgleda kao kamen, da nebo izgleda kao nebo, da jabuka bude meka, da svaka životinjica, mala, vrapčić, da ima osjećanja,
posebno prema takvim vrapčićima koje ja zovem patrioti, jer sve dične i predivne ptice sa šarenim perjem nekako odu odavde kada zahladni. Da bi to postiglo, da to sve skupa izgleda uverljivo i da samo za sebe daje značaj i emociju, potrebno je bilo da mnogo toga naučim isključivo kroz vlastite greške i eksperimente i da jednog dana te slike ožive i da bude ogledalo nečega ono što ja vidim svet. Ne sveta koji nas okružuje, koji je poprilično siv, nego sveta koji mi možemo da vidimo našim unutrašnjim očima. Kada progledamo na taj način, onda vidimo da ništa nije izgubljeno, da je sve tu oko nas. I onda svi se otrezimo i shvatimo koliko je život vredan i koliko je on lep i da treba nešto da uradimo, da je mnogo nam manje treba da bismo bili srećni. Ali već vjerojatno posle 2-3 dana mi to zaboravimo i nastavimo dalje da koračamo istim tim sivim i beznačajnim putevima. Našao sam moj izlaz. Slikama koje danas činim, slikama koje izgledaju kao igra, uzelo mi je najveći deo života da ja dosegnem te tajne koje su nekada poznavali isključivo stari majstori. Temelj je priprema platna da može da u svakom obliku da apsorbuje toliko koliko je potrebno da vi dobijete oštrinu, boje, tona. Na kraju ne postoji tu neki trik. Svaki detalj mora da se odradi i izradi da biste dobili potpuni efekat. Sposobnošću da i najmanji detalj uradite do savršenstva, tek tada je moguće da uđete u taj duboki prostor snova, ali tada vaša četkica može da uradi sve ono što vi možete da zamislite. Ne postoji čovjek na ovom svijetu koji može na tuđem terenu da igra svoju utakmicu. Kada prepoznamo sebe, a čovjek je jedinstven, neponovljiv, onda igramo igru koja jedino može da da dobre rezultate svima koji žele da krenu ovim putem. Ja imam izuzetnu sreću da sam rođen kao levak na desnoj planeti, pa sam razvio sposobnost da jednom i drugom rukom u isto vrijeme radim sa dve četkice, sa dve različite boje. Sve to izgleda kao šala, ali ta duboka koncentracija u stvari čini da je moguće uraditi sve. Ovdje imamo naše prapočetke, imamo materijalne dokaze da život ne može da se zaustavi. U ovoj našoj godini, 7530. Ovdje su elementi koji govore o prolaznosti vremena ili o večitom trajanju, o večitoj sadašnjosti. Kao što neki ljudi mogu da shvate ili prihvate da prolazeći kroz razna vremena prošlosti, sadašnjosti, budućnosti, mi pripadamo uvijek istom vremenu, uvijek istom prostoru. Neki zato moraju da bace dukate, da prođu kroz to. Duboko to osjećajući, mi smo tu gdje jesmo, možda dobri zvuci klavira mogu da nam objasne daleko više nego što mi uopšte možemo da povežemo. Kad sam spomenuo postojanje, ovo je naš Dunav. Ova slika se zove Iskon. Nešto je pre nas bilo, a ovako je Dunav u mojim svesti, u mojim očima, u mojoj mašti, u mome viđenju upravo izgledao pre što smo mi naselili ovu božansku reku. Da li smo mi to slučajno radili, nismo, ja duboko verujem da postoji neka tajna veza, da postoji neki spoj, da postoji neka nit ili postoji prolaz kroz koji trebamo proći. Taj prolaz nas vodi nas kroz postojanje, kao u ovoj sliki. Neko je morao da pokrene ovu reku magičnu, da napravi jedan vir, da pokaže neke simbole našeg postojanja kao što su figure iz Lepenskog vira. Više volim za sebe da kažem da pripadam zanatu koji mi je dao slobodu, ili bolje reći zanatu koji mi je oslobodio da moja mašta može nesputano i beskrajno da plovi i da stvaram i slikam sve ono što svako od nas osjeća i zna i pronalazi elemente kao da su njegovi lični.